nina besilo endaweni nangokuhlala futhi uyovimba olwandle kusuka laphaya ku-N2 ofakazi bakho bemphakamise iso lihlalo nesizwe kuleya ndawo umnumzana ubaba umhlonishwa umnike bengicela ukuba sondele phambi kwami nimshaye inhloko. Nike nangibuza ukuthi Makhanya kuthini ukuphawula kwakho mayelana nodaba lwenkosi uMncube njengoba ikhonjwe isilo nje ukuba idlelo yamhlaba laphayana ngaku N2 kudlulwandle. Naku-ke abakhwanazi sebewulwela sebethi umhlaba wabo loyana futhi ngeke kuze kwenzeke lokho, bephikisana noma bephikisa ungangezwe lakhe uma ngabe ekhipha izwi njengesilo. Nokuyichilo-ke uma sikhuluma ngenhlonipho yesihlalo ngokomlando wesintu, kuyichilo elikhulu ukuthi kuphikiswe noma ku-attemptwe ukuphikiswa kwezwi lesilo, kulichilo elikhulu. Ukube bekuyisilo impela esinamandla besiyokhipha libe linye izwi kuphele nya ngabantu abaphikisa izwi lesilo. Angikho-ke lapho angidlule ngingaqondile futhi nokuphehla udweshu. Makhanya kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba? Loyo osuke ekhonjwe isilo sambiza ngesitho saso isilo, sathi lo uyihlo lami mina njengesilo, automatically ngokwesintu lo muntu uba ngaphezulu kwenkosi. Kunomahluko phakathi kwenkosi ngokwesizwe sayo nehlo lesilo. Uzokhumbula ukuthi inkosi ikhothama esilweni. Uma ngabe kukhona ihlo lesilo kufana nokuthi isilo sikhona kuleyo ndawo. Ngakho-ke inkosi iyakhothama esilweni ngokukhothama esithweni somzimba wesilo okuyihlo laso. Ukuba khona kwehlo lesilo kusho ukuba khona kwesilo. Abakhothamela isilo bayaphoqeleka ngokwesintu ukuthi abalukhothamele ihlo lesilo. Ihlo lesilo ilona elifika amakhosi elwa, exabana, ebanga kunombango. Lifike ihlo lesilo lizolalela izinhlangothi zombili ukuthi lenkosi le ibangani nale kanti le yona ibangani nale. Ihlo lesilo ilona elifike lithathe yonke information ebese liyobikela isilo. Isilo ebese sithumela undunankulu. Undunankulu ahamba ayolamula. Okusho ukuthi from isilo kunondunankulu, from undunankulu kunesilo. I mean njalo kunehlo lesilo. Ihlo lesilo alisubmithi kundunankulu. Ihlo lesilo lisubmitha kuso ngqo isilo njengaye undunankulu naye usubmitha kuyisilo ngqo. Ihlo lesilo kanye nondunankulu bobabili abasubmithi komunye umuntu ngaphandle kwesilo.
umsebenzi wehlo lesilo iwona oza kuqala kunomsebenzi kaNdunankulu. UNdunankulu ufika ahambe la sekuhambe khona ihlo lesilo, ngoba ihlo lesilo lisho ukuba inhloli yesilo. So inhloli ke yesilo inkulu kakhulu kunamakhosi, ngoba iyona ebikelwa isimo, ibikelwa amakhosi ekuyiwona ahola umphakathi ngeinduna zawo. So ihlo lesilo iwona afika njalo amakhosi iwona afika bikele ihlo lesilo, ebese ihlo lesilo lihambe liye esilweni lihambise ireport, bese isilo sithumela uNdunankulu. uNdunankulu esephethe isolution ayithole ngenxa yomsebenzi wehlo lesilo. Ayikwazi ke inkosi ukuthi ingacabanga ukuthi yona ingaphezulu kwehlo lesilo elikhonjwe yiso ngqo. Ayikwazi futhi inkosi yesizwe sayo ukuthi ingazophikisana nehlo lesilo, ngoba lokho kukuphikisana nesilo qobo lwaso. Sikhuluma isintu ke manje, asikhuluma ukuchema, asikhuluma ama-feelings. Ihlo lesilo lingaphezulu kwenkosi. Angiphinde futhi, ihlo lesilo lingaphezulu kwenkosi. Inkosi ayireport kuyisilo, inkosi direct. Inkosi reporta kuNdunankulu noma ehlweni lesilo. Ebese kuba yihlo lesilo kanye noNdunankulu abaya esilweni bahambisa izikhalazo zenkosi, hayi ukuthi inkosi iyele yona esilweni, cha. Lokhu ke ukuthi indlela yenkosi ebheke esilweni iqala ehlweni lesilo noma kuNdunankulu kulenza ihlo lesilo kanye noNdunankulu babe bakhulu automatically kunenkosi. So ngalawo mazwi engichaza ukuthini? Ngalawo mazwi ngichaza ukuthi bakhwanazi ni wrongi ngokuphikisana nesilo. Asiphikiswe isilo. Isilo umlomo ongathethi imanga, isilo ungangezwe lakhe. Umhlaba enikhuluma ngawo akuwona wena owesilo, isilo esidecide ngomhlaba waso, hayi nina abakhwanazi, ngoba nina ningaphansi kwesilo. Anikwazi bakhwanazi ukuphikisana nomlomo ongathethi imanga, niphikisane nomlomo wesilo. Uncube ubekwe njengehlo lesihlalo, njengehlo lesilo, ungaphezulu kwenu bakhwanazi. Uncube ungaphezulu kwenu. Uncube uyi-representative, ubukhona besilo. Anikwazi nina ukuphikisana nehlo lesilo, ngoba ukwenza kenu kanjalo niphikisa sona ngqo isilo. Manje ngalokho ke ni wrongi kakhulu bakhwanazi, ni wrongi kakhulu, ngoba nawo lo mhlaba umhlaba wesilo akuwona wenu. Mhlambe kuyomela nikhunjuzwe makhosi nje nonke ke seninonkana ukuthi yonke imihlaba eniyengamele nigadele isilo akuyona yenu. Ukuthi isilo sinikeze amalungelo okuthi nikwazi ukufaka abantu ngendlela enithanda ngayo, kodwa lokho akuchazi ukuthi umhlaba wenu loyo. Singomakhanya ke ake sithembe ukuthi sesigadleze ephuka, ake sithembe ukuthi konke sikushilo kuyayenza isensi, futhi nizokuthatha nicubungule ngezingqondo zenu ebese nishintsha ama-actions, ngoba into eniyenzayo njengamanje bakhwanazi aniyenzi kuNcube, niyenze esilweni, ngoba uNcube ukhonjwe isilo akazikhombanga. Amanga akuhlaza lawa athi uNcube uvele walala nje wavuka eseyibiza ngenkosi. Amavideo nawa ku-YouTube, nawa amavideo. Isilo sikhomba uNcube, akazange uNcube